नमस्कार, मेरो नाम सञ्जय गुरुङ। मेरो ग्रुप चाहिँ ग्रुप ए, तपाईको ए ग्रुप ए हो। हामीले चाहिँ के अरे माटोको मूत्र प्रणाली बनाएका छौँ। अन्त भन्नु। नमस्कार, मेरो नाम के शब्दिक हो। हामीले चाहिँ माटोको मूत्र प्रणाली बनाएका छौँ। मूत्र प्रणाली बनाएका छौँ माटोको। खै के होला देखाउनु त यहाँ? त्यो दायाँ मृगौला के अरे दायाँ मृगौला अनि के अरे त्यो के अरे कस्तो त्यो के अरे यो मूत्रवाहिनी नली अनि यो चाहिँ मूत्र थैली, यो चाहिँ मूत्रदार। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ आकृष भयो। आकृष, यो के बनाउनु भएको ल? के होला भन्नु त? यो चाहिँ दायाँ र बायाँ मृगौला अनि यो चाहिँ के भन्नु, यो चाहिँ मुटु नली होला नि। अनि मित्र अहिले मूत्रदार। नमस्कार, मेरो नाम सन्जु परियार हो। मेरो नाम आर्यन गोताने हो। नमस्कार, मेरो नाम अशोक हो। अनि के बनाउनु भयो अन्त? हामीले चाहिँ यो कक्षा 6 को परियोजना कार्य के अन्तर्गत विषयको? यो स्वास्थ्य विषयको के हो यो? हामीले माटोको मूत्र प्रणाली बनाएका छौँ। ल के होला भन्नु त? यो दायाँ मृगौला, बायाँ मृगौला अनि यो मूत्रद्वार अनि यो मूत्र नली अनि यो यो माथिको चाहिँ यस्तो चाहिँ मूत्र थैली हो। पिसाब कहाँ आएर जम्मा हुन्छ? मूत्र थैलीमा आएर जम्मा हुन्छ अनि यहाँबाट सिधै मूत्रद्वारबाट बाहिर निस्किन्छ हो। नमस्कार, मेरो नाम विनोद गुरुङ। म कक्षा 7 मा पढ्छु। के विषयको यो? यो स्वास्थ्य विषयको। अनि के छ ल भन्नु त? मूत्र प्रणाली, यो मूत्र प्रणाली